Arti, apa artinya kehidupan? Rek aya arti, rek eueuh. Urang teh kudu boga arti pokona. Tergantung deui anu mancen gawe panginten tim video shooting alhamdulillah manco dari awal sampai akhir pokona mah sapupukna memorina gede keneh pokona mah sok lah. Atuh panginten wilujeng bahagia wae wilujeng menempuh hidup rumah tangga, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Kita nyanyikan satu buah lagu, hitung-hitung cek sound lagi di sesenja interval yang terakhir. Aya titip cinta. Eta mah nitip curug atuh kana bujal teh. Ya, aya titip cinta. Kang Chandra rek nitipkeun ka saha? Ka Mang Danu. Satu lagu untuk Anda interval yang terakhir. Meskipun hujan, tapi kita tetap semangat. Pokoknya mudah.
Oke. Ya Allah. Oke, ada Miss Arti di belakang. Sok Neng. Bapak Yun. Neng, sok cacandran. Gela. Kunaon tadi kurang mas teh jadi beureum sapare. Mata koke kurin sok cik. Ting jang atuh jangar. Mangyana lain pangjam bertankeun atuh. Eueuh kahayang pisan. Cing mikna aya. Mik 2. Ciga. Nah, ciga. Satu. Cing balik. Burung. Henteu. Mik 2. Ciga. Ayah. Cik. Aduh, terima kasih ini duo apa duo? Duo rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos sepinya tos saya sasawa ieu mah waktu ayah besar ya. Waktuna berjoget bersama keluarga besar. Keluarga besar hajat. Kata wis panganten, masyaallah. Masih ayah. Pilana sing jantan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ningali ngalipasihan momongan. Nah, gitu. Sing getol Yang merangkap. apa? Ini mah panganten teh merangkap. Merangkap naon jadi? Merangkap jadi bapak son. Bapak son men. Bapak segala betul. Oh segala rupiah. Ayah cinta pertama kan? Ayah naon Kang? Bahaja. Pokoknya Cinta pertama, oke. Gaskeun keluarga. Siap. Dari tadi kan pertemu dengan Ibu Haja. Ibu Haja. Ibu Haja terang. Sekarang mah Panganten. awargeun hajat. Nah, Ibu-ibu DPR. ibu-ibu dapur oke. Hah? Tipali pengkeroge tekankan mangga keluarga besar. Teu aya. Pertama leuman di atas. Duka. Aduh Ibu Haja tos makalan gaskeun. Teu aya. Cinta pertama, kedua dan ketiga. Setelah Anda. Bu Haja kayak Bu Haja. Ibu-ibu DPR kita masih ada. Disawerkeun. Kok disawerkeun. Asik. Bapak hajat kita, Bapak Dodi. Pak Haja kayak Pak Haja. Musuh kemana ya? Bu Haji, katanya dia paling itu, hiap. Aduh Masya Allah di bakalan Ibu Haja kadayana. Di bakalan ada yang. Sampai itu di store kan. Apa yang mau disebutkan? Senyum pertama perasaan. Teh Ayi, ayat Teh Ayi. Berhangat di kaca. Aku senang tidak terlanjur. Layang-layang terbayang. Bapak Dodi. Pak Dodi. Bapak hajat kita. Kece. Inilah yang ku rasakan saat ini.
hidung maneh, kamar hidung maneh. Panganten ayo panganten. Ayo kene ya kene kene.
perahu layar. Jangan penonton. Ibu hajat perahu. Pada gerong pada kemang malati. Saya jadi ya. Hah? Siap. Edan turun geus gerong dewa beos. Kerong. Geus gerong dewa. Atau sekali 573 kali ya teh. Gitu. Kerong nate. Oh. Bu hajat yang nate teh. Hayang perahu layar. So. Bu hajat hayang perahu layar. Hayang paparahuan. Gerong wae gerong. Iya. Sok. Kerong kenceng, goyang 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 goyang. Tadi ya kerong. Gerong ding gerong gerong. Ding ding gerong ding Ibu hajat, aman kita. Kang bawa jadi sohor. Bu Haja tak kenapa aja? Bu Ibuan, ibu-ibuan. Ya, ibu-ibuan. Ibu-ibuan coba hayang naon teh teh? Hoyong berah-berah. Hayang berah layar, mangga. Ibu Haja. Oh, Bu Haja kan bawa layar sehat. Hayu Bu Haja. Bapak Hajat mana Bapak Hajatnya?
ayo siap. Ya. Oh. Pak Hajat, Ibu Hajat ayo. Aja tuh Mira. Mantan istri tak aja mantan istri ayo. Teteh gelis. Apa Hajat? Pak Hajat. Yuk. Hajat Pak Hajat. Say. Masih bersama masyarakat Cina kita pikir akhir. Ayo perahu layar bersama besar sih. Ini tak kerio macan. Kira capek-capekan. Pak Hajat. Apa Hajat, apa Hajat, apa Hajat. Ada di. Rio konconing singgang biru. Panglera-lera. Desuku. Saya tanya panggilnya anak. Mobil bareng-bareng semangat. Ayo. Kurang pojok hangat. Masih bersama Bu Hajat kita. Pak Hajat, mana Pak Hajat? Aduh, Pak Hajat mah lagi bercanda. Yo, Bu Hajat. Asik banyak Bu Hajat. Oh ya. Yo koncone isi biru. turun tuh, akan turun tapi. Lagu noni. Pak Hajat, heran turun Pak Hajat. Ya, ya tuh. Pak Hajat, Pak Hajat, Pak Hajat. Pak Hajat, Pak Hajat. Pak Hajat mah kalau bercanda. Aduh di, sini atuh. Pak Hajat, Pak Hajat. Naik ke hungkul sebagai nyawer weh. Pak Hajat tolong dibantu Pak Hajat. Ini modalnya sudah habis. Lagunya mau dan turun. Mau turun edan. Nu turun? Edan. Ah, mau di dia ya.
Tang turun-turun. Anu turun ungah dan teu. Selang-selingan. Pasokan dana, Pak Hajat. Pak Hajat. Abi mah ngiringan. Pak Hajat apa dompetnya palidinya serang aja. Ya udah dan turun kasih ya. Iya. Anak-anak orang dia juga nih. Iya. Krek daratan nih kamar anak. Ini baru tadi. Ini baru saya ya, baru saya. Berat saya hati ini mah. Berat kita. Bawa ya, berat saya. Dengan wajah yang sama kayak dulu ini teh. Seangkatan. Iya, seangkatan. Seangkatan. Ya udah kasih. Ada edan turun ya. Ya. Pengantin saya. Cis. Pak Hajat, mohon Mamalanya. Mamala, wi, senang ka dia deui. ayo yang ganteng-ganteng. Ah, yang kata-kata nih. Anak-anak orang di asli nah. Iya. Masya Allah Pak Hajat. Yang merah. Berkah Pak Hajat. Rezekinya makin banyak sehat selalu Pak Hajat. Nah, bareng ngersakeun. Ah, bareng ngersakeun. Ibu-ibu yang studio. Pak Hajat makasih. Yang di pojokan. Makasih. Sini sayang, joget dulu. Joget. Oh
Si jadi naon? Sarmila tadi naon? Cide. Naon Sarmila? Naon deui? Kela tuh kela. Kehela tuh kehela. Kela tuh. Nambah oke 2 lagu. Oh sama ya. Bu Hajat atur dulu. Si dua cantik mana yang tadi? Iya. Bu Hajat sehat Iya, selalu Bu baik. Hajat. Di sini tuh cepat. Coba Oh, malu-malu tuh. sayang. Yuk. Ayo. Cantik tuh. Coba. Boleh kakak boleh. Anda duo racun. Dua racun. Racun apa? Lo jum aja nah itu. Seangkatan? Seangkatan is. Nya putra didinya seangkatan. Kita seangkatan ya Des ya. Saya mau nyanyi apa mau joget? Mau KMC entong tong kayak KMC tuh entong tak harap wah. Itu budak. Budak. Lagunya apa sayang? Kan Carmila.